Hidung kekang Tuhan, tutukkanlah si terpana.
Tuhan kap ras kam janah ras tendindu ogen ibas Injil sibadia nari berikutkan Lukas kemuliaan manbandu oh Tuhan. Sekali jadi ertoto Yesus ibas sada ingan kencadung iar toto nina sekalak ajar-ajarna. Oh Tuhan, ajari min kami ertoto bagi Yohanes ngajari ajar-ajarna. Ngalui Yesus manajar-ajarna nina. Adi ertoto kam nindulah. Oh Bapa, terpujilah gelarmu sibadia. Rehlah min kini rajandu. Berikan min kami nakan cukup tep-tep wari. Alami min dosa-dosa kami, bagi kami pe ngalami kala sersalah tempat kami. Olah min kami Bapa kam kubas percobaan. Tole nina Yesus manajar-ajarna. Adi sekalak ibas kam lawas ke rumah temandu. Di tengah berngi janah nindu, oh teman, ku pinjam min rotindu telung kibul, sebab temanku si ibas perdalanan singgah ke rumahku. Janah lalit si man berenken man bana. Banci jadi teman due erjawab i rumah nari, oh lagang gundu aku, pintun enggoku eruk, janah aku rasana anakku enggo medem. Latar bahan aku keke guna merekenca man bandu. Bagi gia kukatakan peman bandu. Amin na gia ialah keke mereken roti man bandu. Erdandankan ia temandu. Tapi perbahan lakam melan mindo anu meseksek keke nge ia. Ibereken man bandu kai si perlu kendu. Perbahan sie kukatakan man bandu. Pindolah tentu ngalokam, daramilah tentu idatdu, tuk-tuklah tentu italangi pintun man bandu. Sebab ise si mindo ngalokap, janah ise sindarami idat nakap. Bagepe ise si nutuk pintun italangi kap. Tentu lalit ibas kam selaku bapa mereka nipe man anakna adi ipindona nuru. Entah berkendu kacip gelang man bana adi ipindona tinaru. Dagina adi kampe kalak si jahat ya tehdu mereka semua huliman anak-anak du. Apai dengan ka bapa sini surga. Tentu ibereken nanga man bandu kesah sibadia man simindo man bana. Kata Tuhan, pujin man bandu o Kristus. Mahuli desken Bapa i surga. Turang rasenina sisada kini teken. Melala perbahanan mahuli terjadi i dunia enda. Tapi lenga tentu bas semangat kalak Katolik. Umpamana kalak Buddha meresumbangan guna keluarga musil. Kalak Islam meresembako kempak jelma si IPHK arkiteken pandemi. Kalak ateis sin donor darah guna korban si terluka arkiteken kecelakaan. Tujuanna terjang guna lakon sosial. Contoh si datas tentu nuduhkan perbahanan kineulin, tapi la ilakokan kalak Katolik ras alum bagas memperdiatakan Yesus singenanami kiniseran bas sesapi. Berat jadi tuhu-tuhu nilai Katolik adi sekala umat Katolik bas sadastasi mereka penampat guna biaya pendidikan anak kesaina alu maksud gelah balas kineulin Tuhan Yesus bas geluhna sedungna ngalokan rezeki si simpan sumbangane reh arah toto ras erkinata jadi toto gelah antara jelma ngejapkan kineulin Tuhan
erkelangkan kala enda tuhu Katolik ras banci ipakeken. Kini ulun Tuhan tuhu kinata bas toto Bapa kami ras penangkasan Injil wari enda. Ija Bapa rusaha mereka seterulin kempa umatna. Bapa meteh kai si bahuli si perlukan umatna. Si pentingna umatna harus meteh dengan nadari ngata bujur karena keniulin rasngit ngelakan kiniuline kempak sesapi manusia. Bagaimana maka sada perbahanan kiniulin tuhu langarapkan simuli ras bujur selaku kalak Katolik. Banci kita belajar arah kiniulin Bapa, maka sekeleweta melala dengan sedina dengan turang si arus sampati erkiteken tuhu musil. Pasti senina dengan turang lar sura ia musil ras susah. Goya usaha tapi lengalit uli si memuaskan. Ijen dame kita buat bagin jadi petampakan totona. Bapa tuhu perkuani ia ras ersura gelah ia langakap peltep pengarapan engkeleweti tep kesulitan. Banci si perkuani erbagi rezeki ras ngerakut perseninan ras kalak susah. Si pentingna ikut kita toto kempakna gunandatkan kini pantasan bas geluh. Mawan erbelas kita kuganing kunampati kalak. Aku jinepe harus disampati dengar. Adi penungkunan endai sehkan jelma entah keluarga si tuhu musil terlalukan kita dengar. Sebaliknya adi penungkunan isehkan jelma entah keluarga si ngasuh tuhu ia nutup mata ras cuping babo keniulin ras perkusik kesaksi badia. Jadi si tuhuna entah musil entah ngasup alu ekonomi banci dengan kita ngelakan sada erta arah dirintah. Sie eme toto rasura-sura notokan senina turang alu pusuh situtus rasdem keriahan ukur. Adi sura-suranta mahuli tentulah Bapa sini surga balas alu simper ketutusan pusuhta nampati jelma si dewan ras ertoto guna kini ulin ras-ras.